omonene naye wekorando ye korwa maino nemeno ye chisima emechando yazongereye bono kachinguru choko buwa matewa omonene naye wekorando ye omonene naye wekorando ye korwa maino nemeno ye chisima emechando yazongereye bono kachinguru choko buwa matewa emechando yabuchire bugima bwane roho yangu yaumia nalia msongo wa mawazo kila siku sababu ya machungu nipitiayo emechando yabuchire bugima bwane roho yangu yaumia nalia msongo wa mawazo kila siku sababu ya machungu nipitiayo omonene naye wekorangonye omonene naye wekorangonye korwa maino nemeno ye chisima emechando yazongereye bono kachinguru choko buwa matewa omonene naye wekorangonye omonene naye wekorangonye korwa maino nemeno ye chisima emechando yazongereye bono kachinguru choko buwa matewa Wekaririri omonene uranyebe wekaririri orabize osyo wao wekaririri ndaremereye emechando narosire nobororo asenkoro wekaririri omonene oranyebe wekaririri orabize osyo wao wekaririri ndaremereye emechando narosire nobororo asenkoro obororo bongasomoberone amariogo gabire nagirayane ruserieye kombeke omontoria ontorie gitera obororo bongasomoberone amariogo gabire nagirayane ruserieye kombeke omontoria ontorie gitera omonene ongiranerie usaba kwane unamuke amaisone tinkwamba kweri totiga omo bisaonere ambuye nasarendire bugima bwa ne asure
omonene naye wekorando ye korwa maino nemeno ye chisima emechando yasongeye bono machinguru chokobuwa matewa omonene naye wekorando ye omonene naye wekorando ye korwa maino nemeno ye chisima emechando yasongeye bono machinguru chokobuwa matewa. Kanisani hapa Mungu awabariki. Tumekuwa mashahidi kwa wafungao ndoa. Mubebeane mizigo, mupendaneni. Kifo pekee kiwatenganishe bwana na bi harusi. Kifo pekee kiwatenganishe bwana na bi harusi. Leo tunayo furaha kwa kuwa na ndoa hii. Kanisani hapa Mungu awabariki. Tumekuwa mashahidi kwa wafungao ndoa. Mubebeane mizigo, mupendaneni. Kifo pekee kiwatenganishe bwana na bi harusi. Kifo pekee kiwatenganishe bwana na bi harusi. Bwana na bi harusi kanyaga hatua moja. Mungu awe nanyi siku zote za maisha yenu. Pandeni pole pole, leo ni siku yenu. Mufurahie siku zote, muwe na upendo. Mufurahie siku zote, muwe na upendo. Bwana na bi harusi kanyaga hatua moja. Mungu awe nanyi siku zote za maisha yenu. Pandeni pole pole, leo ni siku yenu. Mufurahie siku zote, muwe na upendo. Mufurahie siku zote, muwe na upendo. Harusi umupende mume wako, usiwe mkali nyumbani mwenu. Bi harusi uheshimu mume wako, hata wazazi na watu wote. Uwapende, unyenyekee, tena watuze kwa pendo. Uwapende, unyenyekee, tena watuze kwa pendo. Bwana harusi umupende mume wako, usiwe mkali nyumbani mwenu. Bi harusi uheshimu mume wako, hata wazazi na watu wote.
biharusi, kanyaga tuwa moja. Mungu awe nanyi siku zote za maisha yenu. Andeni pole pole, leo ni siku yenu. Mufurahie siku zote, muwe na upendo. Mufurahie siku zote, muwe na upendo. Bwana na biharusi, kanyaga tuwa moja. Mungu awe nanyi siku zote za maisha yenu. Andeni pole pole, leo ni siku yenu. Mufurahie siku zote, muwe na upendo. Mufurahie siku zote, muwe na upendo. Bwana na biharusi, kanyaga tuwa moja. Mungu awe nanyi siku zote za maisha yenu. Andeni pole pole,
kaigwatira babora obe Tori kana iwato tika ko jago to aja ko jago to ai ke dia gua obe tori ko mi ko ba wandi basi minto abaliriri abanjwa beti biyo ya Voice of Victory ne marogo bengi ya omanatu anjere twikire dituko nekisa utana wika basi wono murubuli soira sembe omno maite butambe tika Jumapili chinsa munejiga no morobeli bwi Chiamate Chiaito oyokole tuno Maranga oso mwalimu wabana bono chinsa munejiga tosabe tochake kwegere bwi Chiamate Chiaito tato ito nyasaole iguru oyo le bwoko nene oyo tuanjite mono oyo tabwati imbe baso gotorongeia na gotobekera abana baito buya oyo olengo kale na bono nari nandara gendro ko boka na kale nero manyene Chiamate Chiatoire ekero muradi Maranga ujigo chaka ukwana lingana lya uja abana bao Yesu tuasebere igore iki karanse gambe na abana bao wetera somo Maranga omoikoma chenu otokwanere mune Chiamate Chiaito mali esabate lintu akwanete igoro ya obwamate bumusacha nenka yaye nekenyoro na sawo kolegasi esabato yaye tukakwanere obwamate bumukungu oyoro mokonya senka asawo kolegasi na samanyete na bali komo litukulia lero monene kukwana tura abana baito abagwato iri muna matunda asenjerendo bwamate bwa abana baito na abaiboli obwamate bwa abaiboli na abana obwamate bwa abana bukabanyene obwamate bwa abana nesukuru asibale obwamate na abana baita asiba menyete boneke ukikubegeri Yesu twasabira ubegeri kurumuna balenga abana bali emyaka eria na bono na ukimutumuraga ni babe twegeri muralere bya Yesu twasabana kwegena si Kristo Yesu mbolito amen basi bono mnatika kobatebya omorobiri osoira sembe onyambono kwegure radio yao ose TV yao no morobiri bwanjire mono okorokunga Chiamate Chiaito oyo gokwana no mogaka obwate amate mune yao na bato mokungu na abana bono nero baleganiri kerako bakwani mwensi mintu mwanya gitinga mbya mono bana banyasaye Chiamate chonsi bina abakwaniri yani chi family karibu aso kwegera Maranga lero nkyo kwegeria abana bawo gose nkyo kwegeria amate ega igotoko genda ase gitabu gikuru kwemere ng'ani oishina tisa ekebunge ekemo Maranga ago se imeye buku onyora mang'ana umago ya kwana mnomo nako motebi egitabu kemere ng'ani yani Proverbs chapter 29 verse 1 ekebunge ekyo ngebwata ling'ana linda nelimo libogoretie ekitokwegera lero lero tukwego ya abana obwamate bwa abana ntwegete obwamate bw'omusacha tukegera obwamate bw'omukungu esabateri lero twegera obwamate bwito abana na abaiboli abana na abalimu abana nesukuru abana nekenyora asibale abana nase bamenyete bakole emirimo ly'abana balikiru abana nechikalisa chiabo abana n'abarayi babo abana andonsi asibagotara bamenyete igono ndangeri abana bana bachemesa nayo mukungu musaje undigeretio moiboli ikaransa bonone kolitegerera mang'ana iga natoko yasanga kurwa iga Voice of Victory 96.4 radio TV era nye tune yabo na bakoretera nyasauli goro wa hote abiga malika macheno wa ukwana iga oja stora abana banyasaye urwase gitabu kemerengana shina tise kevunga kama yego te abase songa if you get more stubborn every time you are corrected
One day you'll be crushed and never recover. Ikinege songo nasomera abana bago so twasomi. Baigulege songo ikinga, if you get more stubborn every time you are corrected, one day you'll be crushed and never recover. Yani okoba crushed beyond recovery. Ikinege songo. Erongo bukanege songo neke kuzi. Because some of us, we have tried to cancel, we have tried to advise our young ones day in, day out. But today, we want to talk about the children of those days, children of today and yesterday on discipline. So today, our discussion mainly is based on discipline. I was repeating here. Children of today and yesterday on beating or discipline. How can you differentiate between a child of today and a child of yesterday? Yesterday means saman, muna injawon. Miaka yan. During my time, it's not your time. So, the Bible has clearly said, anybody who is always stubborn, anybody. And if you get more stubborn, you, a son, you, a daughter, you, a grandson or a daughter, if you get more stubborn, you are always being corrected. Whatever you're doing is wrong, can you stop it? Then you go ahead. You will be crushed beyond recovery. And you never recover. Omugusiso amere babuli otegeretega. Ekusia tego omuntu. Okoda okure botambe ase okorongeiwa. Kolende okonye bigoti. Oyo na asibwe mubaso kano tago konyo. This is true. Agi woli omwana oitago konyo. Okuleiru. Osemiwe. Oirwe biboko. Oikaranseyo. Abantu bamuira mangana. Mwana omwana osoma ke ngokwanira. Sorry, leo tora mangana ya bana. Obuamate bu omwana. Oyo mwana oyo nanere gotoke kitabu kya baebeso. Ero moje manyete. Abatanga children moje mayete. It is your Christian duty to obey your parents so that you may live longer. Obey your parents. In other words, obey your father and mother. Sika iso na nyoko. Ikine keke usiye. So meaning, if you don't obey your parents, definitely toka manyama tukomanga. And that's very true. Not all who are not obeying. Some are obeying. They are obedient. I congratulate you, my young boys and girls, my senior members, my senior men and female, young men and female, those ones who are always, who are ready to be a father and mother, to be coupled. I thank you so much. God bless you. God bless you. But if you don't obey your parents, I'm telling you today openly, you'll never live longer. Why? I'm not cursing you, but I'm trying to advise you today. Your relationship with your parents, very important, because without them, surely, you'll never be called a son or a daughter of somebody. Meaning, through your parents, dad and mom, there you are. A daughter, a son. To us as parents, we are very proud of you. And indeed we are. There is no single parent who does not like his child or her child. Both of us, your parents, loves you so much. And that's why we take care of you. We make sure you are well dressed. You dress well. You sleep somewhere well, comfortable. You eat well. We pay fee for you to learn, sure, at any given level. Then why do you decide not to disobey your parents? Why do you decide to disobey your parents? That is very wrong. Biblia inasema wazi ya kwamba umwana ukoiwera amoiboli. Na rule first ikitosema the book of Proverbs chapter 19 verse 1 ya to one near wrong. If you 29 verse 1 that if you get more stubborn every time you are corrected, one day you'll be crushed and never recover. The same chapter
If you read verses 17, if you read down verse 17, it says, Proverbs chapter 29 verse 17. You know it very well. I'm giving only 2 text references, 3 to 4 only. The rest I'm going to tell you. We are going to share about children of today and yesterday on display. Abana bakana kibala ko display. Abana bana ko display. Umwana ogozi, obuamate bu umwana ogozi. Chiamate Chiaito, Maranga. Oh, today you kwanra. Children relationship of our children. Meaning between us as parents and children, meaning within themselves as children, the family, at school, at church, wherever they're working. It says, allow me to read from verse 17. Good News Bible says, discipline your son, and you can always be proud of him. He will never give you a reason to be ashamed. That's Good News Bible. Another translation says, discipline your son, and he will give you peace. He will bring delight to your soul. So any good parent who loves his son, the word son stands for a child, any child. So any parent who loves his or her child has to discipline him, has to correct this child. Whether you like it or not, my children, you are there to be given direction. You are blindfolded, always as I say. You are being blindfolded. You think you see, you don't see. You think you know, you don't know. Now, allow me also to move slightly to our topic today. Ngajere kwanele ndo kwanele. Aso miramali. Witabu naso manemerenga ni yoke. Amonege tabu kendi korukunga aba ebeso. Na binaso amabibere yato igoro kugera kwalero. Nguikanda asengo bali bamwagesi. But before that, allow me to start sharing with my young people. When you look at the life of the ancient children of yesterday, meaning some years back, talk of the age of your dad and more mom. For those of you are with me. Baliban digere to sabategerete. Digere yango mo bo liba uchi makale bowling akibale ngekale discipline na kibale ko disciplined. If I can give myself as an example, I am Maranga as an example. During my time, allow me to start from school. I did school. In talk about discipline. I always tell you, 2 weeks and Sabatat. A desk. Mumraga muskega. Mumraga muskovikat. Na batayin dig. Muskega mumruvikat. Oyobe katua bugabe kungamu, digaba naba buamatem. Oyobe katika tika no mokul usoma cheki. Yani ole ndeta machiko. You are always very keen on whatever you are doing in school. Number 1, make sure you work hard and pass exam. Number 2, make sure amasika nole ndete sabantu bonse. Chakere umukanse ko me class. Chakere mnole school room na balimu na bana bana. So kaisike community asomete mnokonda rochi mnokolisi opara. Genda nyomba minu muna mule na abayiboli obuamate. Morobeto wata Chiamate Chiaito. Leto obuamate buabana. Obuamate buaito na bana. Genda bakase kansoro mwana one buamate bwana kibolo. Between ka ne kanisa ngyo kora para. Ngyo tangaza para na bantu buamate bora mborobyo. Loko no kwana mangana tayo. Yagera kwaiwe discipline. Kwali biboko. Nate abandu mufano ne kale yani kokosa masimba. Mwalimu oyo omole gonso minte bakageranga manyesa abwake okoro kwa mingi kokuwa gonsire mampisi tia mamtere waka ale woje siku na buti ale woti kama wa baika iko kwa kwa sababu tena unione saa 9 saa 10 saa 11 jioni. I give you a punishment. Eli matali nje bieka na abanda nyo kwa kosa. Onyo kwa kosa li kosa. Use ukagoma le moyo. Basi ikifika jioni mwacha
Okalembura ko rumumbu otenga wale watu nilisema wanione wako wapi? Aja toma kumnyo kai 3 km kuliko simbe baka parade. Weka line moja. Kneel down. Idi majao te kneel down ni mbure ko rumumbu. Ya chakiri gut. Kneel down. Kika. Bona ote tu kneel down ni mbure. Lie down flat. Tuara flat. Tate mbure ya magotoita. Mbure ya tutuer osia tutuer. Inega ate witia tuita. Obuama te kerole skuru mwana kibori. Kakora tuabera macho mongo pa ko mutu pa kama goro mama chintenge. Ote abochoka. Anu twali ligo. Kende gelio okora. Muibori tare ko complain. Omobori okaya ko nyakwa ko sa ndo commenti keboko. Mobori onde bwensi. Children of yesterday. Miaka mikoro kuchimaga yesterday minutigo. Basi geta boiburi mono. Mobori onde bwensi ago jali go soko ekeboko. Bono tu ari ndita stoko taru bwa mate boito na abantu bande bonse. Bogoro muntabe go tukuruari uyintata. Onde bwensi. Mungu no kurumuna abete kare o akyo imama. Ole otene ine biyara eta. Monyo orunjera motene babe mochimate biki mo korba kise chiki monte gokora. Wana ga kimonte karte shwa na baibuli. Ai wana maskani ali agenda. Tiganso aso kwigira. Maranga, wow, utagora totaima ke guru ya bana balia bakoro na babon. Na soiro. Children of today and yesterday on discipline. Abana ba kalenjera bali ko discipline ya batata baitu bakanje. Talire abana baitu ba ekebo ko mna kia rusiwa serikali ya Kenya gakora ligoso lina monno. Ekarusie kebo. Akuno korra kwa nje Maranga. Tibesere ya na wokoro. Ekebo kelingo wasekia lengo mwana bwiringa. Oira ngoraka. Why? Obo chinga mbole bokebo ko mwana ale gokora. Ama etengo kora na alire keboko. Tianda abatego buchingo. I want to give some of the examples of some indisciplined cases during those times and even now. Those times, how a child was being disciplined with a parent or without a parent, with a teacher or without a teacher. As long as somebody is elderly or next to you, he was there to correct you, and you were to accept. All right, number 1, crying too long after being beaten. That's what example number 1. Etapiye mbako na kurobi obye kara agure kirani. Au kunwa karanya rali tukolim. Obi. During my time, mna wakuno osalira o akire proper ande nyimbo oseke bokan turiko osumereria. Kera kwagos. Na mobili okaleta gakire mwana ego solitai. Mobili okata gakire mwana tamotie warning talirero. Bible wana montegret. Ka mwana warning. Mosemie utara mwaka. Mosemi kapise mbubu gotara wakwane kire na etoli boti yawo kwaura kwacha ku drop amatemu awo masoma ngo acha ku drop wacha ku ingera bobe mbobo chiso chiko chomane chimba mo ikaransi mosomi mo eke woko impossible engagi eito bona sete ko gya jeta bana aberi free baene nire ama etenga ngose oto yungaka. Number 2, crying without being beaten. Kale ane some children Manambale bale kurbu saigo. Mana ya mana kora busa. Ki umano ya kora mo chobadi. Ngi kyali umano ya kora baba ntuma ite kita kora. Tigaro sio abana nya bolbata. Tigaro sio mo aja to terrebes. Ya kara mane ki umana korera. Abale na ba korera njira ke to bate sababu. Ane kere baro mo correct. Naro korera mo ko korera ure boy mo ko. Number 3, sitting while elders are standing in a discipline. Obuamate buabana ba korona bon. Maskan teyo. Baria ba korona bata maskani muntu manda weta baten. Abana balero na bo muri atene ine uikaransit. Obuamate bu mwana imboli bya ucha sabantu bon. Na ba koro kinyomba mnaka aga kiniri bobe. Ngakyoto uikaranse gali me mwako sere gali muna marango wa chimbu cha muna ichana. Akyo atene ine gali me uikaransit.
kale yani mna kwaro umuntu awuseka ali umuntu omanene na atatwala chimbu cho umuntu omanene kubwete oko imo kwa mahali bakotatebi lero oyikaze wazechibaza nakana. That's why mwachakire kusalika. That's why mwalusi control mwatukutira masikani tawo ikaranso umuntu omanene ebe galime ebe kanisa ebe sukuru ebe andons doanika. 4 walking around aimlessly. Etapinera bana batwali kona ko tarabusaigo aimlessly tabuati sabagwa ko tarra parchi sabonte kulise ngombe mnabona abalisiko basambe sukuru no balisiko ayo mubuli undigere tiko so ntegere tairi neti voice of victory ngayo mwana ochinse cyale boni gabosha ngwakole sinonte ngayo mwana omumura chinse mepira kale nyeroka yawo ngayekale tokonyoka le room ngayo saga kale ona bakale babere asegete ari roche mate ke ruboroje oseka ya rurali meto no bakale baikaranse ba ngakin walking around aimlessly abakolwega bajire par ba utuma batabuati sababu nanda bana buchi kuli oranki ko badresi bale babere ekende refusing to eat etabiembe wa matobube mwana kitara utabiembe mwana akwankora grobi ngana mabera ndakira dena kuli chikini yokali kentaiti je ngana chikini ngamabera nje obi kale yane ngokoro mubuli olira mabera ali ulitekera yite kurara njana kale yane. She don't know yesterday mbalo kora ndagera unera akuli and so nandote abasand kale yana remember to aliwa kwekeboke school mwani mu hospital ali go twake keboko basole sabron moya wam sabron bozire mbiamono au wake keboko otebte basand ekyano bochinga kurusyo mutu bawo michira ali sabara ali abantu bana bayabanzo metin 4 kene ngebo bembo yaso kubato kotine example kiani kwagosa igongo kwa matem ose kwatoka gukwo ose kwanyorwa yani magosa ose sati yayo to kesiko nando mwali mokare yaso wate sati taktini shato nga yakijana sema hapo niangalie shati yangu iko wapi na yako enda chini oko hivyo ko mnagotaka utariko bwata discipline mwana olendanga onyo mwali mobegete sati yayi minjireno bwana ga akyo mwana bali yosakara paka adre ajanga ulichingia tama ituko dress abana mbale bano utara aimlessly pata wati sababu chinsa bwente kutoka ka munyaro kulia chiro chali chingi ndali ntamache mumulwele sokye ngombali ngomba ndakitari ngomba yaba ulite bimpa hiyo. 7 coming home late from nowhere inabate mnabana utara busaiga abana mbale bano utara busaiga mago chakalate marawo ngayokoru ya ande ngikwa ko remo ina kende ngaibano gochi ande yani baliko yani ko ngake ko nkonyo mwana ubusa agocha very late marago kisambo kiabu neno kuona na chaka gocha ige matuko gete ngamobeka ise ngamoye uone nyureire ise ngamatebe gambu ona taribu tureika tura amna Joshua Steve stage ya unta to tebiga as long as you otara bwate kebande awo muntu we serikali buona turi gocha munota kita saa moja akaiwera matengi akora mnakora form 4 iga akabwate kebande ngate haleluya why abero muntu manene no nyo gwatire kebande siringo kama monitande ngoranga te kompacha boy kwa negisambu kiano abana tiagocha nyumba late ngoko rugera bono gocha nyumba late ekende tu muti being tu muti etapie mbenera obwamate bora abana bwa tobubi yani akos very serious for no good reason ali get serious abe to biobi tiakoba iko ngoma nyole bobe ngwegulira baibuli etapie ngwegulira abana bageta bie anyolya manobete gotiku na njose nabo manako ago aseta ko boto bokora linda tigiru ekende etabiende bono bwama to bondo bobo fighting with elderly age mates kamwana ngari ta maguiki ali omuntu abana ngumurwari kabogolo tyamagana para ngankuna akeko mza kuno mza ko paka bogo to manyit tambe to kujulu chali yako yani akamwana kazirini kateni na magana ngankulu mushulya akora mumuntu manene form 4 na kuna kana ka grade 4
Kakura ameva mungu mushungu na kibuli. Isakane kino maite bol. Ko kwaka baka. Akaisha kasinini. Kabino kere to muntu manene. Tabia mbaya wametobo bana bana. Style up. Na makole. Sika usiko yomanen. Ekendo wametobo sleeping while elders are up in time. Bana mpale. Dika kuboka mapema. Manyeno muli kuboka mapema. Ucha kumuturanga boka ucha zukuru. O mwana ntegerete. Tane biana ko jom no school dai kwa makara mawas school bon no ka dai ko te. Make sure wata na kuboka. Mwa anya kuru manumi. Tanga na kuboka so ke ngombe. What's mamu kame musiko ya lechi koni. Mumuri so ke ngombe maji sumata lige tia ko kongtere kwa bande. O musiko maita mata lige ko yuro jumne ko jwa letra maji. Oya moto mure tuka ale doska tu tali omo nando ko mo ka oruje tuka ko yesukali aro sari o mwane cha ole rai abe bene ngo go samule bolwa ngo go samule kan kyo mon o mwana ngoko ba urwete sukuru mfwale ara aro chuko ole sukali nga amaro sari cha shwali tia ko abanu mutu oli sha ngombo mwana ole siko mwasa ine ngomba ali sha manye ngombe ko lisiko ya igotire ko igotira maje ko konyu na ande gotiru ngora ujika osiko bade gotiru bana bara baba mureke ngombe iko yako imyo kabisa nemete tua ya mwese ko riae chinge ninje chiwende ko yiko mapema obu amate buito na abana muna bono balisiko bali bakora magoso siku jigasamba lisiko abande mbaje bache after bwangu iga mambiri muna noje weekend amangana maranga okwana bali mubangere gasi mono bali basi basambete sukuru babeke mugondo batole chai maranga okwana why egeri abane gasi tiauti abana bare kwana batole chai na bukuri shuali babuli bana ga tali bana kwegera abana bana konya abuli gasi koleka number 10 looking at the feasters while they are eating mwana bwade tabiyembe sana obwamate bwete chiamate chiabana chiri chimbe sana abana balemesa bakora no gatete kali koso muntu aweta bana muzi ana kule muzi munera mus ngames ngere tu muntu aweta tamati mwana ngere tuma mubu muntu asene kuli tuma kya muna akora masale ngere tuma nali pe ngomuzi ndi muraka talikereza imwana bwate tabiyembe sana mwakeni uchile ikasi siko ga oire ngoli usechae ngonywa no bikala sasa siti matenga tamna go bona ayo muibul imwana kubitengera te kurwato ko birusyo bitenju gamba te karansa gamba beke usana nyomba ali beke chayin omo bakoma ngeni asiusi becha asiukorage tabia mbaya bana style up tabia ndo bwamato bwana babuate nati te konyo talibons looking at the elder able to earball omwana akulire muri kwa kona muina akomuli style muno muchesi akule kure side ngan kwana wada onde ora madagin numana mundra mwara mwakoza oino mweboli ota komuli boge kaigo no bwene mtu akora abuto gakina abana ulwa kesu bayine ndabalimu basambe sukuru baseliwa batigere sukuru njera bachikonywa maru babwa tubaibire bagenda mache ekende when elders are talking to you and you blink no wekana bana mpalekero muntu mana kwa na sara wekana kono kale yane ga kyumusiro mubuli amatenga ngwa wekane ejirora ali iboko chamani kale yana no mukunguta akeka niro musaje akinero leno lero weka no hotel sreka song kiro muta weka no bese mne wet bona bible tuanali abane tabiyo weka mukungu weka no musaje sabane go katira no musaje sene bon nga abana no bali gereti bacha weka na bantabana ngoyo ngogera omuibuli omobuli wanebe no tindeti konyore tori konywa biyore tori biya omwana mwegerire tabiengiya munoraga niabe adanga like daughter like mother like son like father ekyo mwana like yo mobuli
Ekyo mola ekyo mwana. Eta bien dembe. When assigned work at home, but you go praying with HMS, leaving your work undone. Kwa bangwegas watigas wanted to be out as mpira. Kwano jesu nyu. Mwaji kuna kutena pare mlesiri. Kuda ko everani ko bachinga no ko bara ko munyi kwetu. Ya. Igasi kwa bangunya kole umwana umya. Utagete kweta akiburi. Nyakole. Igasi kwa igwa bana bane nyakole. Motokonyi guys mnabona mulesiko bayibuli asaini abane guys gamba numwana abalera mbaliko tegera abade maranga no kuoga abo kana kuoga yasi ko bolet idiga kwano yoko iboy aka mwana ngalina te banga refusing to eat or don't want to eat a type of meat, type of food ama meal ndagira nere ya rusuna ya tokaka itoke baye itoke kumame feje kumame na mukaba twana mrindira ngo ya ay kare ya no wa kwekiranya o butoli kwekiranya kero eta bien ndembo bwa matobe being too excited mwana kwebike njirembe paka abantu amanyanga mwana oyo akirera aliga akiao gete mono iga embu yako tako goka paka wasalio basikani sabageni. Okay, no. Omwana no gose ko byobi angalichara omanene. Omwana orwe ko roto otara na kipaka roje. Otara na kipaka bali gali rata jabas. Obe kapaka ya agora na kyo. Oguno ko batu excited. Omwana manengo ko na tiga bidebike. Ekende igero kya maana nje na karolero finishing food and starting scrubbing your plate before visitors umwana okoro koragera oja amnda yange sani okuja kana ha oja ko mene sani eta bien be bako mugeni kumina ki abana mpaka leta bien be ga na wabanga bali abana abagende bekanse biye bana kwamba biye ebona semo ebona kolera bono korre tumbya bono muna bono giseme jina kwa na maene muna lero natakire ko banyanko asose muyane mageto twale komene gisemu cyane nje lero umageto masaka gali nyanko nero semene gisemu cyane se kuruse mukiru alia zamuli nyarangi semo yane munyoro kurumate gali semo chekarana semo yane kurutinga gali asemo ko yane gesara so semo yane manani kurwa sa kurukunga amaliba ali mutwange amaliba yegali semo yane manani chiseme chibake yegali mata ali semo chia mochi kama ngapa mate cleaner mosota abanda atwaye kumena tukwana mangane tumlisemo lakini yanya alikananga nabu atabana bana ku district yengima ya Lyondo district abasai yona babu atrona luboni na megocha abana banali kwegeria mbaba amaye kwasa ko nebire mwakwani una abana bana bamuna abisika bana bakeba Lyondo district yengima twakoraga alige talesi church bacha abana bange smart sana bakora unumura yebo sport ungaki Pastor Judy, thank you so much. Just so quality never kongali wacho kwa na bana njendu amaiga of pada abana banya sai igonga tebe keri kyo mananga marango yo kwana iga etwe discipline saine anyamo chokora iga akamako be kyale won tata ka to be straight utaenda kom na ayo mubuli ontegera tie kwebeli abana tie koli no mane ke boka sega ni oinje na tebe Tidioga tebyo ako mwana ole malinga manata ko review ojobu ato nchikondi no nayo manyeta abana bawo narura ake kiboka ko sachinji rero udmike bo ebalimo yawo nero bwate yangainire urake kiboko uri police ne mekiri ramna tata ngiti ai to kole no to bwate okay mbekero mwana ane biya muno moiboli o nayo nyato mwana uyu
mukanyano muriyo mubwaterane nayo omwana igole to kwa na wibo mate bomwana onye kwa le sukuru number 1 kansa no mwibulyo oyo amogose bonse enarwe sukuru ya sambetwe enarwe sukuru nagosa enarwe sukuru twaye guri bakanto sambe sukuru enarwe sukuru yabata mutwairu omwebo kabete yale otiyo muri gwacha atara kubuli otogara umwana ungainire okonte before atara mubuli ntwaga tamatem mamna nanyorete laende nae gomu wake ndate kora akor bas you look orderly twago sijira muna wato moyo umwana yakene nalenge tikoso bona yo rusukuru mwaye tiba mapema no le bagi mangone uniform waje yukakanyomba sambiri baitwaki okonta nganga igorang agyoko gara muna boya enyaloke okobuna abantu banagocha kurugita jipipi brr baka isiko kaki kale ya okuli bokwira nasikuba abana bane mitanda umwasore yabasariri ebintu biresimema nebintu ebibe binge takubyanja mono lingali omwali shouting carelessly obe ya a second last igoti yako mene sana ateba itabiye kwa mato bakole kole tiri basenka bana kurage komene sana nda ningi yali ndakomene sana ibage sabamente biji na use nibeka mati menyesi again making noise before and within special visitors bwana bya tiri yuguryoka ekanza tole marandi yagenda tiri yani bikubi yani mbiri uikaransi be settle mwana mbiri wa teta bie beka bire because ali wa mate bwa banto baikaransi bako ababangana manene asaba ntaba nabali ekanisa ime monomane ekanisa because esukuru aleke bokongera nkoko bale bakiraka igabe boli baito anyaka mwana kara kabura buru akuna kugo byobi tema ko beko mwana obya kurunyomba ataende kanisa tukogera abantu bagateka rokora tiyo tiko mwana aro mubura bukuruka olie kanisa ani mulo kama ngolde bikoro tubinya nyanya musumali taka ngo pasta ngo randiale le mufato chiro mutu bishop ngo randiale murai spiritual dengo somale kebungo eri ogikale andege kon paka bali abanene itikeli monga ngairu anji ko introduced parade skuna jetengen nyake na oso ege kon paka bana ko ro jingo obuama teto kwana lebu abana etabi yabo ya indiscipline ya etani eskura ya mkonko ba introduce parade please watenga wana otro bari abandi baro betega na dokorobera abantu abarali ne bonse please ba jakanga good morning school today we are privileged to have a new star here by the name Mr. Maranga Samuel is with us here. Allow me to welcome him and make a statement as we welcome him. Yes, Mr. Maranga. Bono, kako na ukwana, nindigeti abantu muna bale parade. I'm very keen again ngudi na abantu. Ngama korombo shio mukuru magalia urenge form 3. Ale kabire. Ngawani jako rusie video. Ngawani video yako ndusia. Ngomwalimu ochiro mageni ngaki abana bali gerja. Abana bande ngaki abana bande ba PM inja ko rusie video ekabire inga kuminga uwa na kona yu abana tu autumike boko manya bana bali very stubborn ngito asama bana ngani yate if you get more stubborn every time you are corrected ngaki yako remoyo you will be crushed and never recover go cool go to college school go misora masomo komisoro mukungomia kunyora maruokwe ngwa kore risase kero kale moko mapara finally etabiembe yabana shouting carelessly to elderly bana mbali bazena gotonyo byo byose abantabane konyo gerore nje bekoro jekeresa trigoera oitalinje akibuli kitingo kare manya sai buli mama kita agia bana gaki yani umwana kumini gutiana aki mama tiko enda roti na chiro chiboira kile tuko ninji okay obuge igoma cha kolagera nyomba mwana omwebo lyo mna kuimuka
orakangire ogenda rochota ama andu murugiro ragire gakya bayibuli baito itu asali abantu diyeke boko carefully kabeke chinyonga aga asali chigolye chinyonga tali andons gake kemeke rose kinywer akitakwiruli gomba lya bakekota ba train kurunza bali abana mwekara simazina ki ogwanga lenta amachi kana lendara ogwango lichi so aboli yani ngora igotu use onyokoranga nabara kumine mekono ataracha rugaragira kora sibito so anyumbara abati aboli bana mundigerete na montegerete etabi abana bajaga do sambaji school obwamete bwasalikire chinsambo Jones ngoba tabia kana mnu mwali Maranga voice of victory native aliye sukuru muna basambe sukuru ekesambo kere moyo dokumenti bakabona ngaki abantu bakasamba abana bane bakabisana basamba abana bane bakakuba no balinse umwana ojo kobe lawyer mambi omwana no yetali akakutumishi oja kabe madam head mistress somewhere tiganga tabi ngai kubororo nonye nakori abana sukuru efo mugo primary secondary ngai kubororo ngakingo kora abana bane mumanya naki teli buja kusambe school gose kusamba kendi yonse eneta byembe obuno bwa mato bakora ta sekenyo no sambe choya achi nango telo yesu kuru no sambe kije ni yesu kuru mnabana abande bakora ngate tuzika to bakose bande mba tusie kije bande basambe choya yesu kuru kende yonse kiaga chiru montali ne orwake ndi musumali goso seretiri Montano yetaba ngokole na chingoro agwakira ni gutirega paka ku eine nyomba eke gusi eine nyomba etakere kwa masikani ayeke gusi omonja ni kuwasambire kuiragire akibolinje nabate kale yane twala gotebiwa omonto gusambe nyomba bakaire libuli bataroche meaning what mna bantu bakunywa macha ya mano mane nsoko akibakora giri gose pakotoke in fact karaba abakabaka nabangina bakoro kale bakamanyira umuntu kale bwangu sana igota na okore tise kono go shout na okore bido carelessly okona ukura para mune bali muna maruto nyweti wale kabunege drete kabeke afu para bana bona uli bali wakesi otwale okwanira etabi yabana bali yabakoro na babona tuanyora nasomera mangana mangi sana akange simi yao abana to usanga kusomami abana to lekom akange simi yao 0727834311 akange simi yao ontebina ki amangana ega ikire ngwaya nyora naende ne kwaya nyora age simia ngaki Maranga mangana ine kene watebiri abana baito tigabatu aleta biengi ngi Maranga kwa ya tobike ngasena mangana ababuga ngoiga mu weto bosoku togona watebona ngaki kwana na abana Maranga okure osokure ku voice of victory chire iti yakure Joseph chiti Jones yakure abayo litali gambara tebi abana baba ikaransiri baba tebiri nga shauri yako okubwatu shauri yako jetinja tara buja yo tane sabu embe manyaba twara temno kwana chikanisa twarandiri balisi basabire bapasta basabire ebireje bya chigota bigote ani abana bane na bitwara usabaja sae atokonye shetani ashindwe katika jina la Yesu agesi mi already 0727834311 agesi mi ai kiagera na bonyu wetu agesi mi auga elinde togenda mona ki ngwanyora manganaye na ndo nyikwaya nyora ndiro liago konya na umuboli ontegerete ngura nsemeli abana samangana twigire ngaki children of today and yesterday on display not wale ngabule abana balero na abamatuka ali amakuru asokorungeiwa not wale kwa mangana iwa bon bona mwachakiri kwa andi ko kwa na kulia network kera ngo chandiri aro voice of victory
Aro voice of victory kwana. Ababu wate simbia tali kwana. What my thing network iko na kwanga era be kwanga aeteba munoko nare yego soe toli go itwa akaye yego soe agange sim yao urwa maoni ana ki maranga mana ke wa tebringa aban ayo urwa mana ki kale yao uchi murita wa ke sim watemna kale mwana ko discipline ko kwa go sira obwa mate weito na bana ngati bwa leke kale na bon abuno maranga lera topic obwa mate inyoranga no moroberio wechi amate Chiaito para tu na evangelist maranga gose pastor maranga li bagali arecho nyarodongo kubuya nale age simi ya ote bana ki amangana inga kikare mwale na bono ngakire aerie networking ko sandere sana omobo nara ali ondigerete ondegerete kwana korra bana asigete ba komisipie busaibo bono nyekonya ba komisipie be sukuru leti ngwara atiga kabeta yale bono nintu ba gusambaka oya omogate betio mubuli amona ki ya kwalo sukuru na lo sukuru ale ne bali moroje na ne nyiwerte akama kobolinga ki ya kwalo sukuru na ngotira liko ligotira no mwana watira kwa mundi kuligotira nzaro gorase menyata ainga dikuru ise engomba kolisi magi ya kwalo sukuru akyo madama tebeti ntwa sambe sukuru isoko mwoli mwazambe zikuru akiwana mwana liwate ayoga samba kuse mugasamba akamateo nago te bintu asambe zikuru aro voice of victory waire tato yo ningo nadengo roi nale muinali nyagejanje itombiere ama nyoroje kabisa aba mangana ikira obwo abana isiko bale bono muna bakora magoso ngiora abante beli omwaka no ane kiboko ke irane Akino Igo mwana minto era ni kiboko ke Batebi ukaiwa makuma maru bamtwai bisa kwinge ya maana biamono my brother ote bia mangana yekene igenyo ganyo likoron na nje na gagire koron talinje bieka abange diri ya cherete okorta igo tichaso bene cha okwali tiamate biga kikoron erito manya to bege tabantu babiri oyo mali korogoro oyo likori mate koron okoro muntu man oyege jul twasira kuji tumaina twaru koli twasira kuji chai manya oso chai mokora mechai mali manya form tuole form tiri diga kaligi amasikani nga tuakuli amawaso tuanyoli muno mago mugotaka tenga akabwatu akairipa kakade akakunwa na makoma akalinga nkiokora lero no buli omwana obande boigo muire pakasaba nga nanyoro bata magoso airayo mubuli moite bose mubeke burungu mubuli akomno kino moro borozana abale rabali mubuli oli wankonyero omwana mbiamono mnainja abana mayani bamanyete
bana bale tio tiko so no nya paka muna bose bakole skulu oyo muna acha konyo rutete kuchaka buchwa chigete nganyoro muri yo mu ya kande omolisi nunya mwaka mchiro murandi umtokora ndiko muranyi wetu ntunjera munu utwanyolera abana asiri gosolire kurumone boja koni ali asidi masimba igo kobe kali ngana mnalira paka so mubuli omuyota banga yo manu mwana yere mwana yero chakire konda bogeka na abai boli bane ko korro mwana chakire ko chenje tabia entonkero maranga okwana samangana arolira yande amweteire ayani nagambire bine binyoro gwete binge byabana mubuli omandangiri ngamanga akyo mwana lera akale ko pause gochaka kumurangiri yako nakugamba ko genda ugatene nokwana nje umwana nebikoba babya mwame pinu muntu kunyisigaro cyo kampenere ngagenda ngalangiri umwana yito ikansa nere ngajane kene osoire sabu embe yokunyu aro voice of victory ya mwangire ya jiyanga yagire meteyigoro ya jiyanga yangire Ego ni nyasa oli ne bamate kike abana abegeta malikonga omwana aiwe ekiranya arongeiwe into bana mbara bitokana Yesu oli gorwake ngyo kane rakini kebo ngyo kane kebo kale yane na oti kwa ko romo uli kurwale wate na bakolimera korondo bote na paro vyo viemles me no na batebi aquí walking around aimlessly tabie yarengo otu amete chise joso manjiro chise joso chokulise ngombe njiro chise okolse abuli gasinjiro ro chise choje kansanjiro ro chise chokorara njiro otumogeto mupira ntwa gakire kai twaje twake mpira yange very strong ndwege sambu kyanya liba alitoro ko masimba twabali timuinye cyarenge very strong nyandrago masimba gesusu na ibacho 4 example kere moyo kulibwa ni alibadi masaba oigatwa lego so timwe mimi twaje kuchia our friends lakini ole care funga muno mupiro era iga paka coach ko le ngombe uchiko le mbuli asiasi biro oje de tweru baise ke mbare ko ni mupira inga kierusa obo chuachi obole bano mboyo aba boli kwanza lo baka tutwa jena aba iboli bato segeta tuwa ko mupira paka tuwa win bate mnoko ne baka kama rengon tuwa mno. Hello, voice of victory. Hello. Oye, ningo na alenko roi my brother. Kiamo kama biere. Amangana ikire kiamo kama. Amangana ikire kiamo kama uya. Hello. Ningo wete brother. Hello. Ningo wete tawaye. Network ya mwangire njira bo mwete byapi network ya mwangire kurukiamo kama tema na rida litoka igoro ohoga je studio asenjire ndi network baito gaki lerembe yaje kabembi ya network yeso abana bane manyamuno kwe discipline ole ndamasikani nyasaho gusini okubeka okobako umwana no yono kuigwera umwana no yono kuigwera obeke tikingayeta umwana wano moywe na ayenyoro musacho umuya nyoro mukungu umuya ayenyoro emirimo nyasana ukubeka jitiki abana bana lakini koro mwenenu natwaso mebuku ya nyasaye yani songo good news oyo nyasaye ta ogotiga ekero kugera abayibuli baka kwa masiseni ama NP baka kwa masiseni na ende nyasaye oyo le moyo liguru gokombo gosera utaigwereti oro mwenenu pakonyo lekiranya kiaye uchikurusho buli tokwe bono konyo ro buli to mapemo tara kole school bono muchikurwana nyo muntu okobetiri timo wako enyo muchiku wakule obosoku you die shameful death which is wrong akesi 0727 834 311 omungi no ntegerete ngaigwachi omungi na abanyero kabaho nonkora kuigwera baraye abanyero kabaho se bali bande kyokora bale ayo mwakolia abana baito muna muri ko maisikabu abaho na babande noroje mekone isikabu era ya abana muna bachi bakaba nande nyirolere bana tari bonse bali babe abana bare barabaya igweri bakubaja majiko yo sukuru paka ye kanisa
onye simi yao yangiri kubwata like message na mongo soma 0727 834 311 Maranga lera ngibona kwale okwanira children of today and yesterday on discipline omwana ali kuli boko proper babo ralire ngina mama olekoro kumungina nyaziki ali bali amatundura ali kuli kwesta mungina baba njena akine tenere ngamenya nera matukata ali make kongo so minya zeki muina ali secondary kongo so maji mazuru secondary ona ikurboy kongo so mikera secondary kongo so minya ikure secondary kode principal ya nyazeki academy secondary ya Maroko nona ali kuri mwa baba amatuko na abere to igare go tenga mocho koro kare ya mamu mino nyoko ekero musibati ali kogosa igare mungina ali korete kegenga omuntu satusia omusali ekine kine kegenga kumusamba nga ngobono kumuitare ngogosire ngiakora mbarate ni nabumura ngiakora etabia abire mbe yae moboli baba gaki osamo inki amago ndenga okumweke arama mambi gago tarapara saba kisangi bae bamatenga oyo nabo ateki na maraboba oyo nago sete tabine etongera ko atekibe koso yo nabo atom abaiboloka baloko beka arama tochiko salire taliya pero lindo bagina bali ngoboli mondi gete monta garata baminto aka agesi oyo alero no mutu satu siko se musabe nga achera ini obi ogana rogo tusi ono na yago tusi amashabiki ananya libali masaba amashabiki ananya libali chache amashabiki ita voice of victory aba sengima amashabiki ita amachoge bomachoge amashabiki ita voice of victory umurobeli bochi amate Chiaito kurubogirango mate amashabiki ito abo nchali ito engima amashabiki Chiaito yo murobeli yo muya bochi amate Chiaito bogetutu engima kurmate gatiba karogoro amanganda ya mwenyo olirigose onye kwanyora kesi minga 0727 834 311 nambira bongo yirubota amba sengo ya amone studio nene gabo nena boko iberechira akange sibi yao anya network kire buya sole nga amangana imaranga watebine ken by the way minto tora murabane ane maranga to kurutwensi maranga to gosanga na batebye tabauti Samuel Nicodemus Safania na Samson but I'm proud of it ya maranga tata na ningutumia ningoliera muna nayo kulira liso aya na buronge Samuel yoira yo twakwanira nga abana bakale kakibali discipline kuba discipline kwa na yani discipline yakale alinge ngiya okurara njara yo tuyeroje atulisia ngombe igote turusa mabere okoliye kiboko bako Wano saba mabere utalise tiango ngakyoja watali iko chiko ngimbure aturo tatenye ojete kurara iko ngakyoko gende zukuru utaiwera abaibuli manya kare kwa kakosiri kwa bwatu bake zukuru omuli aho tarete para bake zukuru na paka so ikrasi omwalimu uchikorera ngamorenta omundu beka marunze ramama mweboli ndabe kyo mwana yakora bali mama daki kyakora ora yotagete mongere biboko nanje mu twabwatira no mwiboli no mwalimu omwana oranga ya ngoja na kule pi ukolera pakota ga kinti ga kibizete tingo yolera ga kitiga pi beisani tingo yolera akezimi tingo yolera no koraki mukibona makoigoro kwa mukya makoigoro obegeta marunse egrasime kwalire iboko obegeta marunse bako mwalimu kolelesen ine discipline mwalimu au kwa uli kurwa pake itamuno nando ira otenga oyu ni walk back kwa gate da urudi do what you call nil walking abru the gate back tena mara pili umebakisha mara pili mwalimu nato watu yomo akisabe skuru eno ya etu alegeti ke bwato bunyansi abana gotole parete ana bakora manyakero tutakabe kiswali kale nabo kale twakabe kiswali amini twakabe kire wrong sorry twakabe kire wrong kiswali twakabe kire gotole parete ni gote kumanyo mwisho wakoligwa
umwana muboko nako umwana muboko nako ba discipline yoko liyo akoli ya maru munara maru igaga your knees onya kara mangere uyu mwana uyu wine criminal aguli kuboira ko bato mwalimu ya moko akosire tuno kwanya ko tebi tuno kwanya ngako tebi ngoni down go so walk onil walk ogo tare getie ke imoko walk kwanda round getie ogo ete getie round walk manya kaki getie ai kiriyo komno ko kwaya na limo kwarosa okomno kana mago bona ayoko na walk round ogo kneel down ko kanda akia bana ura nyole chwa wiko bete bose ko saligin ko seke nawo lakini sasa na tuonye tatu lele bange pale ko beka biko to school biko to bya jamaica na ikere biko to form 3 yondong ani osole ko na se boarding yondonga form 1 na nyole koroto lakini ama sabukali school chianga form 3 e discipline ali ngi kurunga go ikokoro mukyo ma ko beke koroto ku school akibo onye kwago sete igokori yo muntu manene isomoke gosenyo komoke ayenda go sebili bagasa bibuli baga kyo mwana yolele mono igate ya mo punishment leos mumwabe kale yani oikuli enjero sabo mubuli okwabe kuso mwalimu kale yana nyine sukuru omate kwa gosete otra ende klasime paka obisi obigeta maruzi wewe unawaka makoti chini kwa nini umefanya nini mwalimu nilikosa ulifanya nini nimechelewa manyonyo ulile umate nonyo ulile teacher ndiru tara korora kini ukwire bakaso mwalimu masikani yabalinda bakora mbalinga bashe bakora mbalinga batambo kino chichoma ande kira nandi batamo uchizikwana yamatenga saitani ejera go tonchiri abana tiyo mucheso abana mbale batera byasana mu mwaro chisku abana chikuru cyari chikotera smart bona ngaibire charuete akandetera abantu burere bwo kusamba chikuru baisi bana banyambali bale kontera bya nambara mbye bakotera baisi bana bakisukuru batera bya bana bakisukuru bakotera smart nyukubiya mojiro chikuru echo tena watra malita chinge jira ngaibire chakorwa andogera bana basambi chikuru obu amate bu abana bu asalekire age simyo tebe ngasora noroti bosorojo bono awatera mwata katobe ko komo awatera komo anya koko bekwa mongera awatera komo anya kwale ko bekura onda bonda anje kiagera mweigura mangana ya soire tiamo trabe ka baisi bana bakisi sukuru ba gotera biya baisi bana kisi sukuru gotera ngol ba gotera biya sana bako mwalimu ane Fred nwale Fred akajokero umwana kuri yo kido bano mwalimu bana bali sukuru baro amate kibayo chi sukuru discipline mwalimu wana ko beke uniform tato tera na bana tiko mchezo aweke yo manya mwana ningo nayo mwiboli onye sukuru toko beka bana boronge naye katokonya twale ngana sukuru toko ronge yo mwana ayeka watite ko mwana bitu amakonye sukuru ande wasali bashi bana baki sukuru tato ko mogoso komo uba woja ngoja baruma yatita kanke kyaga daliki sukuru yoko moji yambali mna hotel silonga yadi mna hotel moye sukuru Chiamate tembe yane ba hotel very smart no ne sukuru university paka ka je just na nge last month ba hotel very smart ba hotel very smart no nge ita adventist ya lingo tera ngo chaki butamo mururi ras uri gona bwate wo musaibo ko semeria bana ba hotel basi nsemenini ba hotel nyukubiya nde tori ri nandu ngumna ba hotel abaisi bana ba kisukuru na bakwane kyara kakidena chetororo pakangali kan smart sana magatera very smart oswana mongera magatera very smart eke watera very smart na ayo ikombwate sie umwana wa smart koruka kure school bagaka ndoko beka abana biye school spiritually academically socially culturally aywa kanande ka wasali umwana wana oji go taya yo mere mechando sira bana yo atero kuwa zaidi